Pablo apostolon Filemon hilatar qilqat apayatapa. Naya Pablo Cristo Jesús laico katunta taasina. Timoteo hilatampkuna akaqilqat apayanipqsma. Nanakam chika irnaqir munat Filemon. Ukamaraki utaman tantachaskis uka iglesiaru. Apia kuyakampiru. Nanakam chika irnaqir arkipo hilatampiru. Dios aukisana. Tatit Kriston wahtawi pasa sumangkanyapas humanakampipan. Maisi winakahan humat amtasisah Dios arohyus pagarapuntua. Nayahyattua humah tatit Kristor munatama. Iyaw sa tamsa ukamaragtaki kitinakateh Dios angkapki ukanakar munatamsa. Humah nanak kamarakio takechuy matatitur katuyastaha. Ukat Dios aroh maita. Humah takechuyma. Hupar katuyasis kakinyamataki. Kunas kinakteh Kristor munatas laiko lurksna, ukanak uintanyam kama. Filemon hilata, waliko sisitatua, chamanch tatarakitua. Human yakanakar munasitam yatisina. Humao tatitun take markapan kirinakaroh chuy machtaha, chamancharaktaha. Nayasti Kristun apostolop hamah aruniristua, kunateh loranya ki humar loranya takeha. Ukampis munasinyat humaroh achik tasin munsma. Naya Pablo niya chuy manehtua. Hichasti Kristor arkatah laiku katunta tasin. Unisimor sum katokanya matakiw achik tasin munsma. Hupasti akakarselan ahay token wawahaw tukhe. Kaurunakan humatakeh unisimohan kunatak aski uyuatanwa. Ukampis hichah humatakisa nayatakis askihiwa. Ukat hichah wasitat kitanaksma. Nayapachparus katok kitasma ukamay katokham. Nayasti muniris kayatwa akan nayampi kiparanyapa. Humalanti nayariya na panyapataki. Tatitun arunakap parlatahat katun tatanyah kama. Ukampis haniw kun sa humanhan kam sa talurany munkti. Kunteh loranya matak maiksma uknayan han hariat ham loranya mataki. Inas ukataki unisimoh makau kaurunak humat sarak ciyatam. Hicatuk sarusti, humampi puni hanya pataki. Haniw ma uiwatar untata. Anukasti, uiwatat sipan sa hukam suma, mamunat hilamarhama. Nayahwal huparuh munasta. Ukampis humah hukam huparuh munas pachata. Haniw ma hakeriha makiti, anukasti tatitun hama hilarhama. Ukamasti nayaruteh human hilamat untaschista ukaha, nayarus katok kitasma ukamay huparuh katokham. Inas kunahan wal salurstam, anukah makau kamanumachi ukasa, naya ukhapokhama. Naya Pablo akha amparaham kilkanta, naya upokhama. Humarhan sanlayko, humas nayaruh humapachpat manus karaktawa. Hisa hilata. Tatitur munasitah laiku achik tasma. Tatitun kirhilat hamay chuymah kusistayita. Human haisasir chuymanitam yatisaw kailkansma. Yatiraktua kunteh maiksma ukatha hukam plurataha. Ukharmay mayin munsma. Korpacha sinyay wakistarapita. Nayasti suitask tua humanakan diosar maitanakamatha, hupah waktayaniwa karselat mistunyaha, nayan humanakar tumpir hutanyahataki. Epafrasilatah aruntantamwa, hupasti Kristur arkataplaiku nayam chika karsilangkaraki. Markusampi, Aristarkumpi, Demasampi, Lukasampeh aruntanip haraktamwa. Hupanakasti irnakawin yanapirinakahawa. Tatit Kristus ay wahtawip humanak harcuranpan.